langutisi mahungu ya nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga kusuka eAuckland Park eJoni. Hi sungula hi tinhlokomhaka. Ntshamo wa xikombelo xa President Cyril Ramaphosa xa ku yimisa komiti ya palamende ya ku n'wi hlongola wu sungula ekhotonkulu ya Western Cape. Khomixini ya madlanga yi hundzisela emahlweni vumbhoni bya Cat Matlala kasi hala tlhelo va ri Suleiman Karim wa laveka eka ntshamo. Kasi eka mitlangu Banyana va sungurile ku lulamisela mphikizano wa Africa Cup of Nations. Hi tlhela hi mi amukela nakambe eka mahungu ya Xitsonga eka SABC 2 na le ka channel ya mahungu ya le hayi eka DTT. Vito ra mina ni Khazamula Ngobeni riperile. Khotonkulu ya Western Cape yi yingisele xikombelo xa xihatla xa President Cyril Ramaphosa xo lava ku yimisa ntshamo wa komiti ya palamende ku ya emahlweni ni vulavisisi byo n'wi hlongola. Ramaphosa kombele khoto ku yimisa ntshamo wa komiti loko a ha tlhontlha xiviko lexi n'wi hehlaka hi xiave eka vukhamba bya tidolara epurasini ra yena ra Phalaphala eLimpopo. Magqweta ya Ramaphosa va byele khoto leswaku a va swi twisisi leswaku hikokwalaho ka yini komiti yi jahelela ku endla vulavisisi ku ve xiviko lexi va titshegaka hi xona xi ntlhontlhiwile. Khoto yi veke masiku mambirhi ku pfulela ntshamo wa ku yingisela xikombelo xa Ramaphosa. Ntshamo wa namuntlha wu sungule hi vuyimeri bya President Ramaphosa hi vurhangeri bya Gqwetankulu Vem Trengove. Magqweta va ri ntshamo wa komiti ya palamente wu fanele ku yimela mbuyelo wa ntlhontlho wa xiviko xa panel ya section 89 laha President Ramaphosa a faneleka ku va a angula mayelana leswi nga humelela epurasini rakwe ra Phalaphala hi 2020. Magqweta yakwe va ri loko komiti yo yisa emahlweni Ramaphosa a nga ha langutana na khombo leri nga lulamisekiki. A public inquiry is already humiliating to the president and a humiliation against which the Act protects him. I will get to the protection afforded to him against that humiliation. But let me make it quite clear. It is the holding of an inquiry which under the Act may only start if there is a lawful report. Loko hi languta eka xikombelo xo tlhontlha xiviko xa panele lexi ntshamo wa kona u nga ta va hi n'hweti ya Ndzhati, Gqweta Trengove u hlamusele swivangelo swa xikombelo xa vona laha a nge panel ya section 89 va hava vumbhoni lebyi eneleke ku fikelela eka xiboho lexi va xi tekeke. Trengove u vutise loko ku ri xana palamente yi landzelele swipimelo leswi faneleke ke, kambe muavanyisi Justice Andre de Lange na yena u ni swivutiso. They can't call witnesses to testify, they can't cross-examine them, they can only work on affidavits. And the only affidavits that they had in front of them were those that was given to the panel, including the answer by the President. Now viewing that, they then came to a conclusion that there's certain gaps that the President needs to answer. Ku ya hi Ramaphosa, hambi leswi ku nga na leswi a fanele ku swi hlamula a swi vuli leswaku ku na vumbhoni byo enela bya leswaku u ve ni endlelo ro biha endzhaku ka ku phangiwa epurasini rakwe. Weighed up. Oh, okay. They never weighed up the evidence to ask themselves, is there enough of a case to warrant an inquiry, a public inquiry? Kambe magqweta ya komiti ya palamente va alani ni mavonelo lawa. It's wrong on that one. The panel's duty is to look at the evidence on paper. Yeah. And of course it does allow it to extend even to the president to say that can you give us a version. Yes. But it's actually not even obliged sometimes. Kambe magqweta ya EFF, MKP na UAT na vona va karhi ku humesa swihehlo swa vona hi ku yimela mavandla lawa. Loko swa ha te tano hofisi ya President Cyril Ramaphosa va sola tiko ra Ghana mayelana ni ku hangalasiwa ka mahungu ya vuxisi ehenhla ka tiko ra Afrika-Dzonga. Muvulavuleri wa hofisi ya President Vincent Magwenya u vula leswaku tiko ra Ghana ri na xikungu xo lava ku onha vito ra Afrika-Dzonga. Magwenya u ri Ghana
va lava ku endla onge tiko ra Afrika-Dzonga ri tsan'wile hi matiko yan'wana ya Afrika hikokwalaho ka switereka leswi nga kona ehenhla ka vahlampfa lava nga laha etikweni swi nga ri enawini. South Africa is not isolated. On the contrary, South Africa remains firmly engaged with our African continent as well as the rest of the world. Just last week, on the 10th of July, President Ramaphosa and his delegation of ministers and senior government officials were warmly received by the President of the French Republic, His Excellency Emmanuel Macron. The engagement affirmed France as a key strategic partner for South Africa, with both countries enjoying a long-standing bilateral cooperation spanning trade and investment, energy, defense, education, people-to-people exchanges, as well as other fields. The leaders also took the opportunity to exchange views on global developments of mutual interest, as well as to review progress in advancing bilateral priorities. A ku ri ni migingiriko yo tala eka ntshamo wa khomixini ya madlanga namuntlha. Xo sungula ku ve ku hundziseriwa emahlweni ka ntshamo wa Vusimuzi Kurt Matlala. Endzhaku ka sweswo ku ve vumbhoni bya leswaku n'wamabindzu wa le Northwest loyi a lavekaka leswaku a ta nyika vumbhoni Suleiman Karim u vonake a rhendzeleka emavhengeleni ya le Western Cape. Kutani khomixini yi vuyiya emahlweni ni ku konanisa mbhoni kusuka eka xiyenge xa IDEC. Vumbhoni bya Vusimuzi Kurt Matlala loyi tiko a ri byi rindzele hi mahlo ngati a bya ha vangi kona. Leswi va kona tanihileswi magqweta yakwe va nga byela khomixini ku a swi nge koteki ku a nyika vumbhoni namuntlha tanihileswi a faneleke ku lulamisela ntengo wa nandzu wo ringeta ku dlaya ehenhleni kakwe. For instance, if there is, let's say, a Section 204 affidavit opposed to, I want to see that because I want to see in that what transpired or what was admitted in that statement, number one. But number two, I want to see, and I feel very strongly about it, what transpired during these plea negotiations. Endzhaku ka minjhekanjhekisano vumbhoni bya Matlala byi hundziseriwe eka siku ro sungula ra Ndzhati lembe leri naswona u fanele ku rhumela xitatimende xakwe xa vumbhoni ku nga se fika siku ra 29 ra n'hweti leyi. Ku tlhele ku va na mhaka yin'wana ya n'wamabindzu wa le Northwest Suleiman Karim loyi vumbhoni byakwe byi nga setiwaka hi khomixini hikokwalaho ka swivangelo swo hlaya ku katsa ni mavabyi. Kambe gqweta ra ntshamo u byele khomixini ku va kume swiviko swo Karim ku na lava nga n'wi vona emall ya le Western Cape. Late in the afternoon yesterday, we received 2 different whistleblower reports, both confirming that Mr. Karim and an entourage had been seen yesterday going out for lunch at a shopping centre in the Western Cape. Satetano, khomixini yi tlhelela eka vumbhoni bya mulavisisi wa IDEC Brian Padiachi loyi a nga ku nyikeni ka vumbhoni eka nandzu wa vuxisi ni vukungundwani ehenhleni ka Lieutenant General Dumisani Khumalo. Nandzu lowu khomixini yi nga twa ku a wu fikeleli swilaveko swa Section 27. Khomixini yi sale ku Padiachi u teke njhani xiboho xo nandzu i wa vugevenga. But of this affidavit, it's difficult to see how you as an investigator would have said, yes, this information speaks to a potential crime being committed that warrants me to investigate further. That's a difficulty I have. Thank you, Chair, Commissioner. This is just one allegation, an appointment that came through amongst others. So it's just not just one thing. It was a whole lot of allegations on different vetting issues, no security clearance, vetting manipulation. So it's a whole lot of different allegations that's there. Ntshamo wu yisa emahlweni. Doesn't happen every day that the apology comes from that side. Khomixini ya madlanga va koxa vuxokoxoko bya le xibedhlele bya n'wamabindzu Suleiman Karim. Khomixini va vilerisiwa hi swihehlo swa leswaku Karim u vonake a rhendzeleka emavhengeleni ya le Western Cape hi nkarhi lowu a fanele ku nyika vumbhoni. Khomixini yi koxa ni nkandziyiso wa video wa ndhawu leyi ku hehliwaka leswaku Karim a dzumbe kona. Karim a fanele ku nyika vumbhoni kambe u endle xikombelo xa leswaku ntshamo
wu yisiwa emahlweni hikuva a nga pfukanga. Mr. Karim seemed to have an excuse for not appearing, but he did not seem to have any excuse for failing to answer any of the questions in the Regulation 10.6 notice we sent him 2 months ago, and for not providing any of the documents we sought in that notice, almost all of which he had undertaken to provide when he testified when he was healthy back in, I think it was April. That was yesterday. And then after we received the doctor's note under cover of a letter from his attorneys yesterday, late in the afternoon yesterday, we received 2 different whistleblower reports, both confirming that Mr. Karim and an entourage had been seen yesterday going out for lunch at a shopping centre in the Western Cape. The 2 reports corroborated the same details. They seem to be independent of one another. And they've now been confirmed by eyewitnesses at that shopping centre, who we have independently contacted. So we now have it from multiple different sources that someone who seemed very much to be Mr. Karim arrived at the shopping centre with an entourage, went into Woolworths before going off to have a late lunch at a restaurant in the shopping centre. Huvo ya vuchuchisi ya NPA va nyikiwe mpfumelelo wo endla appeal eka ku ntshunxiwa ka mufundhisi Timothy Omotoso. NPA va tsutsumele eSupreme Court of Appeal endzhaku ka loko xikombelo xa vona xa appeal xi bakanyeriwe etlhelo hi khotonkulu ya Gqeberha. NPA va alelana ni ku ntshunxiwa ka Omotoso ni vahehliwa van'wana vambirhi eka swihehlo swa milandzu leyi katsaka ku pfinya ni ku tlhakisa. Va NPA va amukele xiboho xa khoto ya vumbiwa hi mandla mambirhi leswi va kona endzhaku ka ku soriwa swinene hi ndlela leyi a va khomi nandzu wa Omotoso ha kona. Va ri xiboho xa khoto xi ta vuyisela ntshembo wa vaakatiko eka NPA. The NPA legal team, led by Advocate Apla Bodlani SC, Advocate Bayete Maswazi from the Mthatha Society of Advocates, supported by NPA's Advocate Joel Sisa and Advocate Mzokolo Rusi, filed a comprehensive legally sound application for leave to appeal by evoking the provisions of Section 319 of the Criminal Procedure Act 51 of 1977. These provisions allow the state to appeal a judgment by requesting the judge who presided over the trial to reserve the question of law for consideration by the SCA. Tanihi leswi va nga kuma mpfumelelo wo endla appeal, NPA yi ta sungula ku vuyisela Omotoso laha tikweni leswaku a ta teka vutihlamuleri eka milandzu yakwe. Matsalani General wa vandla ra ANC Fikile Mbalula u vula leswaku a swi va hlamarisanga ku va Zandile Gumede a joyine vandla ra Umkhonto weSizwe. Matsalani nkulu wa MKP Sibonelo Nomvalo u hlamusele Gumede tanihi murhangeri loyi a nga na ntokoto swinene. Nomvalo u ri Gumede u ta pfuna eka ku tiyisisa vurhangeri bya MKP. Gumede a ri meyara wa doroba nkulu ra eThekwini kusuka hi 2016 ku fikela hi 2019. I got a letter from her. She was thanking the ANC for the part she was in the movement. Of course, she's got her own reasons why she left. We don't agree with those reasons. To say that the ANC, in the letter that she wrote, that the ANC leadership have veered off the way. It's incorrect. The ANC leadership is on track to deal with difficult issues, including of graft, corruption, and the ridding itself of the image of corrupt image. And since Zandile was a ground force for the movement, it's unfortunate that in the process, when she was assigned responsibilities by the movement, she found herself in the clutches of, the law, and she had to be held accountable, and she's in court. And she was put on a step aside by the movement because of our policy. And that's what has actually happened. Besides everything else, I don't think that there were issues between us and Usi Zandile.
Hi tlhela hi amukela nakambe ka mahungu ya Xitsonga eka SABC2. Vaholi va mudendo eMbombela eMpumalanga va hehla leswaku van'wana va yimiseriwe mudendo handle ka nhlamuselo. Va hehla leswaku matshalatshala ya vona yo pfukela etihofisini ta SASSA ku ya lava tinhlamuselo na wona a ya tswalangi mihandzu. Vanhu lava nga fola tilayini to leha va hele matimba leswi swi ta endzhaku ku va nga holeriwanga mali ya mudende. Vaaki va laha ka Danci ePinari va ri SASSA a hi le ku va pfuneni eka mintlhontlho leyi va nga na yona. Va ri va etlele laha tanihi leswi tilayini ti va ka ti lehile. Service la ipho asikhoni ukuthi sincedakala. Siqhamuka ngetimali mama letimali basiboleka. Ane siqhamuke ebusuku la ngabo mathu sihlala lapha egedeni sibasemlilo. Egcineni babhizi ba ronta la phakathi kude laba assista ngathi. Siyazama kakhulu ukuthi sisebenzisane no SASSA but asiphumeleli ngendlela kungakhona. Niyabona ukuthi kunjani, niyabona ukuthi kugcwele kanjani. Kasi SASSA yiri midende yi tsemiwe endzhaku xopaxopa kumbe ku kambela vanhu lava holaka mudende ku vona loko ku ri ku va ringanerile kumbe ku fanela ku hola kumbe exifundzeninkulu Mpumalanga magidi 5,378 wa vahori va mudende va tsemiwile n'hweti leyi nga hundza. SASSA is in a process of reviewing all clients, especially beneficiaries that are in receipt of social grant, but depending whether you do have a source of income or not. So normally it started last year in October 2025, where their grants were flagged, and because SASSA did notify them through SMSs and emails, but unfortunately they never came, because they were just flagged for maybe some few days, and after some 2 days or so, the money will go into their account. Hence, they will just go back home to say maybe there was a system glitches on SASSA side, but that was not that. SASSA yiri ku hlwela loko vanhu va hlanganaka na kona etihofisini ta vona swi nga va swi vangiwa hikuva tisystem ta vona ti yelanisiwe ni ta tindzawulo tin'wana ku fana na ndzawulo ya xikaya. Ku ya hi vatirhi va SASSA endlelo leri ro kambela nakambe ku ringanela ka vanhu leswi endliwaka hi xiphemuphemu swi languteriwe ku fika makumu loko va vuyeriwa hinkwavo lava khumbekaka va lunghise mintlhontlho ya vona. Randi yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 16 rand 31 cents, pondo i 21 rand 97 cents, euro i 18 rand 66 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 14 cents. Minkavelo eka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $4,056 a ounce, platinum i $1,641 a ounce, nxavo wa oyili mbisi i $84.31 hi mphongolo. Namuntlha eka hungu ra nhlawulo wa timasipala, khomixini ya nhlawulo IEC va tivise leswaku vaaki va ha ri na nkateko wo titsarisela ku ya hlawula nakambe. Va kombele vaaki ku ya titsarisela hi vhiki ra ti 1 na ti 2 n'hweti leyi taka ya Mhawuri. Tanihi ntolovelo hi burisana na nkulukumba Donald Shingange kusuka eka IEC. Nkulukumba Shingange ri perile na ku amukela ka mahungu ya Xitsonga. Inkomo na ku perisa evahlaleri hinkwavo madyambu lamanene. Inkomo, xana hi ti 1 na ti 2 n'hweti leyi taka ku ya humelela yini? Yimani ni kombisa ku hi ti 1 na ti 2 ta August ku ta va ku ri registration weekend ya hina ya vumbirhi endzhaku ka leyo sungula, ku ri ku endlela leswaku vaakatiko hinkwavo va Afrika-Dzonga va kuma nkarhi wa ku va va titsarisela ro hetelela leswaku va ta nghenisiwa endzeni ka nxaxamelo wa vavhoti loko hi nga siya vhota hi siku ra ti 4 ta November 2026 eka minhlawulo ya mimfumo ya muganga. Hikokwalaho ka yini mi voni swi fanerile ku pfula nakambe? Loko hi langutisa Local Government Municipal Electoral Act yi kombisa ku loko hi nga siya eka minhlawulo munhu un'wana na un'wana u fanekele a va a titsariserile ku vhota, so hi vone swi fanerile ku va hi nyika vaakatiko hinkwavo
nkarhi wa leswaku ku nga vi na loyi a salelaka endzhaku loko swi ta eka timhaka ta ku va va nghenisiwa eka nxaxamelo wa vavhoti. Leswi hinkwaswo swi vula yini aka ku titsarisela aka online? Leswi swo vula ku na vona lava va lavaka ku va va titsarisela online va nga swi endla swi ri leswi naswona swi pfumeleriwaka na ku kombisa ku hambiloko hi yimele masiku lawa hi mahlayeke ya ti 1 na ti 2 ta August bona loko va swi kota ku va va tirhisa swirhelanyongeni swa vona kumbexana ti-smartphones ta vona va nga swi kota ku va va titsarisela hambileswi hi nga na pfhumba leri hi ri vuleke leri nga ta va ku ri kona hi ti 1 na ti 2 ta August. Hi ku komisa Mr. Shingange mi nga tlhela mi tsundzuxa vaaki hi swilaveko loko va fanele ku titsarisela hi ku komisa? Swilaveko i ku munhu u fanele a va muakatiko wa Afrika-Dzonga a ri na 18 wa malembe naswona a ri na xibukwana xa vutitivisi xa rihlaza xa tiko kumbe smart card naswona a ri loyi a titsariselaka hi yexe na ku va na kherefu ya laha a tshamaka kona na ku vanhu va fanele va titsarisela laha va nga ta tlhela ku va vhota kona. Inkomo nkulukumba Shingange hi khensi swinene nkarhi wa n'wina. Mahungu ya hina namuntlha hi ya gimeta kwala kambe mi nga fambeli kule akeni Mkhalani u yisa emahlweni ni maxelo endzhaku ka mavhengele. Inkomo. Inkomu riperile a langutiseni leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini madyambu ya namuntlha loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Eastern Cape kasi na kwala Western Cape kona ku languteliwe moya wo titimela lowu nga ta va wu ri kona a hi langutiseni leswaku mundzuku maxelo ya ta va ya tshamiseke ku yini loko langutisa kwala Mpumalanga kasi na kwala KwaZulu-Natal kona ku languteliwe mapapa lama nga ta va ma ri kona kasi loko langutisa kwala Eastern Cape na Western Cape kasi na kona mapapa ma ta ma kha ma mahlweni a langutiseni leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini kwala xifundzeninkulu xa Gauteng kona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku titimela nampundzu kambe loko siku ri kha ri famba ku ta va kha ku hisa Pretoria 22 kasi Johannesburg yona ta va yi kha ri kwala ka 20 wa ti-degrees loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Limpopo kona nakona ku langutele maxelo la nampundzu ku nga ta va kha ku titimela kambe loko siku ri kha ri famba ku ta va kha ku kufumela loko langutisa kwala Musina 26 kasi Thondo 20 kasi loko langutisa kwala Giyani Maphata Botoleni Blinkwater kasi na kwala ka Homu hi nga rivali na le ka Bungeni kona ku ta va kha ku kufumela loko langutisa Phalaborwa 26 kasi loko hi langutisa kwala dorobeni ra Polokwane nakona yi ta va kha famba ka 23 wa ti-degrees loko langutisa xifundzeninkulu xa Mpumalanga nakona ku langutele maxelo la nga ta va kha ku titimela nampundzu loko langutisa Skukuza ku ta va kha ku hisa Bombela nakona ku hisa kasi loko langutisa kwala Acornhoek kasi na kwala Role na kwala Cock nakona ku ta va kha ku kufumela loko langutisa xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal nakona ku langutele maxelo nga ta va kha ku kufumela kwala dorobeni ra Richards Bay kasi na kwala dorobeni ra Durban nakona ku ta va kha ku kufumela famba ka 23 wa ti-degrees loko langutisa xifundzeninkulu xa Eastern Cape kasi nakona ku langutele maxelo nga ta kha ku titimela nampundzu Mthatha 23 kasi dorobeni ra Gqeberha yona ta va kha famba ka 21 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Western Cape kasi kona ku langutele maxelo la nga ta kha ku titimela George ku titimela Mossel Bay kasi na kwala dorobeni ra Cape Town nakona ku ta va kha ku titimela yi famba ka 17 wa ti-degrees kasi loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa Northern Cape kasi nakona ku langutele maxelo la nga ta va kha ku titimela nampundzu swinene kwala Kimberley kasi loko langutisa Kurumani ta va kha famba ka 21 kasi Uppington nakona yi ta va kha famba ka 24 wa ti-degrees loko langutisa xifundzeninkulu xa Free State kasi nakona ku langutele maxelo nga ta va kha ku titimela swinene nampundzu Bethlehem yi ta va yi ri kwala ka 20 kasi loko langutisa Welcome 20 kasi dorobeni ra Bloemfontein kona yi ta va kha famba ka 20 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Northwest kona ku langutele maxelo nga ta va kha ku kufumela loko kufumela Rustenburg kasi na kwala Mahikeng yi ta va kha famba ka 23 wa ti-degrees kasi na kwala Tusker nakona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 24 wa ti-degrees kasi yalawa ku ri maxelo na mina ntombi ya ka Mkhalani riperile.